أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. المسائل. قال فيه مسائل. الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه araba suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru shahru shawwal minye hijriya san kalo tanna bisunyo mugani fulanai miladi nasarau ka jate ba fulani mugani nani san kalo duru na bisu imbeke o foloi ambe Dauda bugu masjid Rajahu ambo kono darasu be Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab aka kitabu kono kitabu tawhid. babu qawli Allah ta'ala innaka la tahdi man habawta. nimbonda anjora masala udela anye delila ufo derisu jora masaila nunun de la ako fihi masailu ako nimbonda kiru dobala. al-ula tafsiru qawluhu innaka la tahdi man habawta. folo alaka kuma ka tafsiri na ko cide mayete se ka mogo kanda mogo mi na kadiye ay man hababuta hidayatahu wa sabaqa tafsiruha. yete se ka mogo kanda mogo min ka kandali yijiya anyo faranfansiya kateme o bayyana anna rasula sallallahu alaihi wasallam aya banganye ija kana nicciden kera ninye bangali ke anye nicciden kera ija kana la yastatiu an yahdiya ahadan wa huwa hayyu. nicciden kera kato nyana mayala wakati mi ala kwa tese ka mogo kanda kato jinya kuna kanyana mayala. فكيف يستطيع أن يهدي أحدا وهو ميت؟ كيدم بسكا مغوكاندا تشوغودي كاسوتو مالانجي كنينا مالي كونونا لالا كو كاتو نينا مالي لا أتسكا مغوكاندا مين كداي مي أفاتو لين كوفا بسكا مغوكاندا تشوغودي. وأنه كما قال تعالى في حقه نياي بانغاني فنا ko cidenye ala ye min fo akakola abo chogodela qul inni la amliku lakum darra wala rasada. ala ko cide ka fo nye ko ale te se ka tora nyoni kabwanka ko kunna diani kanda ta bolo ale bolo fana katamma mana tora ta ale bolo na bisu ka tora nyoni kabo mo ka ale te ska hera sama kana mogoma. donc nin fule ko de banganye mana ni ala ko cide ma innaka la tahdi man habawta aya banganye cide nyire kanyana maya ni ala ko atese ka mo kanda min kada ya fatulen ko fe atese ka mo kanda tele
fulanna ya banganye fana ala yere min fo ciden ka hakela ciden yo ode herata bolo torata bolo. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي الآية. الثانية فلنا تفسير قوله ما كان للنبي كتا آية لبا ويفنى التفسير سورة بوندلا وقد سبق تفسيرها وبيان التحريم استغفار للمسلمين للمشركين أن آية وآية تفسير كتمه كابنجي ko a haramu yalendo silama ikaya fadelike mushrike walau kanu uli qurba har na yasru mushriku ye kabal masrude anya abange aya in tawsirila ko ate daga silama ye ikaya fadelike mushrike har no mushrike ribal masrude mushrike har na ke ribal masrude wal qataru min qawli ba'd an-nas li ba'd ju'amali kufuri idha mata al-marhum fa innahu haram. Lo siminu ko qataru do danger do mogo do ka kuma ni kafiri nyema do sara o ba fo ma ko al marhum fa innahu haram akoye haramude ni kafiri nyema do sara ne e ba ka kibariya fo ka fo ka ko al marhum abe do ka kuma la ni kafiri nyema sara no bu ka ko fo bu ka kibariya fo ben ni fo ka faraka o ye haramuye. لأن هذا مدادات لله سبحانه وتعالى parce que ninye de ka ala keledi de ninye mana ka ala yemin fo ko kontreke o de ninye wa kadhalika yahrumu ijharu lijajin wal hudun ala mautihim bil ihdar wa ghayrihi ako abo chogola fona ni kasrinye ma do sara a haramu yara mogo ki ka dusu kashi bange wala ni kafrinye ma do sara kanika dusuku kasi bange ko kafrinye ma sali kanika dusuku kasi bange ni oye bili hidari munye ka ko do keli toy ko paske ni jamana masina kanyema asara kasoro kafru do ki ka ko do toy o kama una nyogono o haramu yalendo silama ko ke ahlamira silama ki ka dusuku kasi yira ani ikadusun kami ko yira ko pasge kafiri nyema do sara obe kika ko do toye asali kama ko fujunu ni dusukasi ni tasibila katama oye haramu silama bole ko ke kata kafiri nyema fatulima li anna al mu'minina yafrahuna bi mautihim paske mu'minu be nisonja ni kafiri nyema usali rede بل لو كان عندهم القدرة والقوة لقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله بل نشيب مؤمنو بكافر كلده فالدين بكك على تاي دين من بفنغ سرنا ببمرا نفنغ بكالا دكولوكا نكد سلامي الديني نشيب مؤمنو ودبك أنك كافر بكل كفر silama dina kake dina minni ale de be jate dina be kale de be dina be sanfela soro ale de be mara ni sebe mu'mini o bode ke ni sebe e kanka min faga fo e ka sanfela soro togodi ni ebe ni sonjani o sale no sare be ni sonjani o togodi ni sebe e dere kanka faga yere de ka kele yere de silama dina be kake silama dina e kafiri dina kana ye dugu koloka hari na yera fanga kana suralai ninde nyine nendo donc nimba ira salama chaman de be qatawula ni kafiru do sara nubu kan ni songa ira ube ni e wasilama jamana ni kafiru do sara jamana dola semana jamana do kan nyema e ye silama de eni dusu kashi ira wala ka bango ye kayira asali madaya asali dusu kasadai asali dusu kun kami ni ya haramu ya silama bolo silama mu'mini kankan ni sonja ni kafiri pagale nyere da sale I kankan ni sonja na ide bali ni sebiye yere kanka kafiri kele yere de ka fagade akadina ka boye silama dina ka dina be sampela so الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله
قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الثالثة مسائل السبنة وهي المسائل الكبيرة ودي كيري بني مسائل باي توصير قوله ويجمع كيرين كفكما توصيري قل لا إله إلا الله أقول لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. لا إله إلا الله كرو ani mogo caman be doni wele katu yɛrɛma u be min ka ani ni la ilaha illallah kɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn ta. salisatu wa hiya al-masalatu al-kabiratu ay al-kabiratu min haja al-bab. masaila sabanna masaila bele bele ba mana nin babu ka masalan wala ni masaila de kabona be ay qawlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi kiden ka kuma aka binanke qul la ilaha illallah afo la ilaha illallah wa ammuhu arafa al ma'ana kiden binanke aye kuma imana do annahu tabarru min kulli ilahi siwa allah kiden binanke Abu Talib ye la ilaha mana do aya do ko ni ko la ilaha illallah ibariyara kabo bato fembe ma ni ala kelembe wute ibari yara kabo bato fembe de ma ni ala kelembe wute wali haja aba an yaqulaha ninde koso Abu Talib banna kala ila lafo li'annahu ya'rifu manaha wa muqtadaha wa maljumatiha parce que Abu Talib abe la ilaha illallah mana do aba kala nyini do ni ko la ilaha illallah be min bili ka fana abado wodi ato amaso kafo wa qawluhu ni Sheikh Muhammad ibn Wahhab ko bi khilafi ma alayhi man yudai al-ilma ni mugo ta bora nyon ko mugo munum be doni wala katu yerema ka annahu yushiru ila tawsiri al-mutakallimin al-mana la ilaha illallah akwa be ko Sheikh Muhammad ibn Wahhab ke ka kore yake وبافو منما المتكلمين أهل الكلام ولو يلا إلا كروك مني أبا كوريا كتا ولودما حيث يقولون إن الإله هو القادر على الاقتراء أهل الكلام المتكلمين لا إله إلا كوري مني ولوبلو كم مسمم بسي أو الداليلا مسمم بسي كفيون بلا كفيون كي وإنه لا قادر على الاختراع والإنزال والإبداع إلا الله ولو بالله كروك كمونيه كو اوا فنت من بسي ككون دلا ككون ناتجيا كنو والإبداع أني ككون دامنا كوكي إلا الله ni alate wa hada tafsir batil ni ye tafsir tialende mo min billahi la koroke ni nye ko masammin bese dalila masammin ye dan fembe da kunati jiya kono masammin bese kadda ayi dan fembe damina kuda dan masawrete fenwrete min bese kadalika ka fen damina kuda kunati jiya kono ni ala kelempe wute munu billahi la koroke ni nye koro tiale misali la do fana ubafo la ilaha illallah masammi nyanda masammi ye sankabalon fulada masammi ye duma koloro fulada mi masammi ye ankunu kana fajiri sallina masammi nyam ewa anguli kana la sara sall la ila korte nunu nyewu Abu Talib ye la ilaha kordo katebe nununka ni nye koro tinyalende donc ibn Muhammad ibn Wahhab fuleka koriya ke kata odema Abu Talib ye la ilaha illallah kordo ka mana do ani mugo bora nyogon koro mugo munum be doni wele kata uyerema ulu ye la ilaha koroke minye Abu Talib ya do la ilaha korotoye nam huwa haqqu la qadir ala al-ikhtira ila Allah no semnu ko oho ako fente min be shaka fen dilalike ni alate lakin laysa haja mana la ilaha illa Allah min ninte la ilaha mana dali bagate ni ala tere ala de bese ka fiun tige latige kuda dali baga worete ni ala te o yechinya yede me layla la portoye walakin al ma'ana la ma'budu haqqu illa Allah
la ilaha kore munya mana munye bato fente min ka bato tiya ni ala kelempe wute liannana law qulna inna mana la ilaha illa allah la qadira lal iqtira illa allah nan ko la ilaha kore munye fente min be se dalila ni alate sara al mushrikuna alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala mushriku bellaba kidani mushrikun munun kele wastabaha nisa'ahum wa juriyatahum ku kam musum min lillah daga ku kaddum min lillah daga wa amwalahum muslimina ni anu ku kan nafulu daga silamawiye fajahirun min kalami rahimahullah annahu aradda wastabaha nisa'ahum wa juriyatahum wa amwalahum muslimina donc nimbayra donc ni la ilaha mana de kerasa ko damasa de te ni alate mushriku munu cide nyu kele ku kam musun minali la daga ku ka ewa dum minali la daga ku kan nafulu minali la daga ulu be ke islamai ulu be labaka ke islamai donc lu islamau de parce que makka mushriku tumbe nindo ko damasa te ni alate ni la ilaha tunke koro tunkero de makka mushriku islamau de fadahiru min kalamihi rahimahullah min be banga anye muallifu ka kuma lalaka nema annahu aradda ahla al-kalam alladhina yufassiruna aradda ahla al-kalam arada ahla al-kalam alladhina yufassiruna la ilaha illa allah bi tawhid rububiyyah min be banga nye muallifu ka kuma la akalla nyini de ahla al-kalam ahlul kalamu ya la ilaha koroke munye akalla nyini be kata ulu de ma ulu ko la ilaha kore munye tauhid rububiyya ulu ya la ilaha koroke tauhid rububiyya de donc muallifu ka kuma akalla nyini ye ulu de wa kadhalika alladhina ya'buduna ar-rasula wal awliya ani fana abo to kelenda munum be ciden bato munum be worijo bato ويقولون نحن نقول لا إله إلا الله ويربا خوفنا نيكو بوكلا وبنوكو كا واتيدم بطلب بلا نوكو كا ولجو بطلب بلا سلامو تي كافرة ديني مشركة ديني وبافو أم بسكا كافرة تشغل أم بك مشركة تشغل أم بالله إلا الله فو كما أكا كما كلا نيني بك ولوفنا نونم بتشيدم بطو وبي ولجو بطو مي وبافو فنا قولوا بالله إلا الله فو mana ulunyana la ilaha illallah foli ni ciden batoli te nyugo nguruja la ilaha foli ni waliju bato te nyugo nguruja Sheikh Muhammad ibn Wahhab ko akul la ilaha koro ani ulube minka ute nyugonta akambe nunu fanama الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله أبا جهل من أعلم منه بأصل الإسلام. الرابعة ناننا أن أبا جهل ومن معه أبو جهل نمو من فرلم باكا يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إجا قال لرجل تمامي تشيدن كو تشيما قل لا إله إلا الله yala ijado ube ijido ija khala tumami aqul li rajuli chema qul la ilaha illa allah aful la ilaha illa allah abu jahali ani mo munu faralem abu jahali ka ube chiden kala nyini do ni chiden ko mo mimma aful la ilaha illa allah chiden ye kuma yin foye koy ka fo la ilaha illa allah la nyini min kama abu jahali nunu bodo فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام شيخ محمد بن وهب أكو ألاك مغوتشيا مغمي أبو جهل أبو جهل يسلاميا لسير دوكتميكا ألاك مغوتشيا مغمي أبو جهل يسلاميا لسير دوكتميكا أبو جهل ani kafiru munun tun farallen tun be abu jahalika ulu bado ni ciden ko mugo makarasa aful la ilaha illa allah ku ciden ka kuma lanyine minye ubodo akore munye kala kerem pe ubato
ibe ifa koro tumbe min bato ifa koro kasira imo ke kasira ibo bilade ika ala kelempe bato ikana foi bato kafara alaka Abu Jahali ani kafir munun tun faralembe Abu Jahali ka uben ndo ciden ka kumala ni ciden ko mogo ma fo la ilaha illallah tumbe amana do utumbe ciden ka la nyini do donc ko ola alaka mogo cinya mogo min ni Abu Jahali ye dina lesiri do kateme mogo min ka mogo caman be aya fo cogo min mogo caman be silamiya kono utennin de do an ka jamana Afriki yere silama caman be kuburiya caman be kaburu batula caman ni wolijulo batula caman be ani sufi caman be mogo manyuma batula ka caman be ulu nyana la ilaha illallah anu ulu be komin nawte nyogo ngurja Abu Jahali malaila kordo kateme uluka parce que Abu Jahli ko Abu Talib manna ya la ilaha illallah fo abora Abdul Muntalib ka dinala abanna ibn Muntalib ka dinala ulutumbe baru bato minna mo nyuma bato ni kaburu bato minna Abdul Muntalib ka dina banno ola na ilaha illallah fo Abu Jahli yodo min nunun ko ibbe se ka la ilaha illallah fo ibe kaburu bato ke ibe yiri barika nyini ibe dingeso barika nyini ibe shego barika nyini ibe sujudi biya ibe kulungulu ka koro atika la ilaha illallah burja qabbaha Allah comme shego ya ko chogmi fa qabbaha Allah man Abu Jahali a'lamu minhu bi asli al-islam alaka mugo tinya mugo minni Abu Jahali ya islamiyya le shiri do katame ika walija nan tarawse minu الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله لأنه مني أبو جهل يعني كافر منفر لمبكا ولو بتشيدن كاللانين دو لا إله إلا فولي لا تشيدن كاللانين ولو بودو ولجا شاروا وقالوا له أترغب أم ملة عبد المطلب ودياتو tuma mi cide nyen ni fo Abu Talib yedro uluko uma sheka umaku uko Abu Talib ma atariqabu am millat Abdul Muntalib ya la yiba fe kabba Abdul Muntalib ka dina lawa wa huwa aida aba an yaqulaha aw Abu Talib fanabannaka kuma yinfo لأنه يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات parce que Abu Talib fana be ciden kala nyini do nini nun kuma yin ciden yin kuma foni la nyini menye Abu Talib fana bado qala ta'ala ko innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun ala ko qur'ana kono akum makka kafiru tunkera mukuma ayafu la ilaha illa Allah ubu yerebbonya afolima ويقولون وبافو أئنا لتارك آلهتنا لشائر مجنون وبافو يالا أم بنكبتو فيهم بطولي توي دونك لدنا فاتوكا كما كماوا دونك يادو سيسا مكا كافر يادو سيسا نيكو لا إله إلا الله بطو فيهم ورب بطولي بتوي دي mais Afrique mushriki chama Afrique islama chama ubu dambi kata islamiyama ube mushriki ya kono mais Abu Talib ye islamiyya lesiri do katemuka Abu Jahl ni makka kafiru be islamiyya lesiri do katemuka ulo bolo ni kaburu bato munum banka jamana uni Afrique ni sheikhu bato munun ni min ma bato munum be ute mugo kala ila la burja ko ambe ko la ilaha illa Allah ambe islam an ka do dakelen fe an ka bo dakelen fe har munum bu dambe kata sunna yere ni doni yere manin kuma buda nimbe Abu Jahali ani akam mugo uye la ilaha illa kordo kateme nunum beka falihasilu la yini anna alladhina yud'una anna mana la ilaha illa Allah mugo munum ba awale كل ليلة لما نيري أي لا قادر على الاقتراء إلا هو مغسيت الدالي لمغسيت سكا الدالي كني ألاتي أو يقولون وبنو بافو وهم يعبدون أو يقولونها وبمنهم بالله إلا لفو وهم يعبدون خيره نو بألا تنبتو كالأولياء كم ولجون هم أجهل من أبي جهل ولو في لنك نو كتم أبي جهلك mugo munum ba fo
ko la ilaha illallah koro de mogo sitte se ka dali ke ni alate ubi mogo be la ilaha illallah fo ma ba ke ka wolidu bato abu jahali be la ilaha illallah koro do katemaleka wa ahtaraja al muallif fi adam jikri man ma abi jahali me munye muallif ya yire koloshi kam mogo fo mogo min faralem da abu jahali ka ako abu jahali ani munu faralem baka me aya yire koloshi kam mogo to fo min faralem abu jahali ka li annahum aslamu aya yire koloshi kam mogo to fo ka fara abu jahali ka munna parce que abu jahali ni mogo munun tumbe abu talib koro ulu islamira ma fo ko feya ani munun tumbe abu talib koro ne ci denye kuma yin fo no ba fo abu talib wa tare gaba millati abdul muntarabi an ko mogo saba nyona de fulain tubira wodi ato amu to fo amu lu fo ka fara abu jahali ka o bi jalika sharu a'lam mimman ba'dahum donc ni sababu ye ulu labana ulu be la ilaha koro do kateme mogoka munun temena ukofe munun nanu ukofe qasata man hum fil usul al mutaakhirat kuma mana mogo munun nana wakati labanuna fi zaman al muallif rahimahullah min ye muhammad ibn wahhab tile mana abu jahl labana ani mogo munun tun faralem baka no islamira ulu labana ube la ilaha koro do kateme mogoka mogo munun nana ulu kofe kuma mana mogo munun benna ewa muhammad ibn wahhab katilema makka kafiru tumbela la koro do kateme uluka kuma mana hum fana tilela ya makka kafiru labana ube la koro do kateme mogoka mogo munun nanu kofe kuma mana mogo munun nana wakati labanuna fi jamani al muallif rahimahullah min ye muhammad ibn wahhab ka wakati makka kafiru be la koro katime wuluka awo be la koro katime an fana ka wakati mugo ka katime beka katime uka الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. الخامسة دورنا جده كيدن كير الجيجا ومبالغته anini aya akasheko beke fi islami ammihi akabinanke kaslamiyala firisuhu sallallahu alaihi wasallam mana chire ko torola mana chire nyaire jija beke kashe adambema chire kayire jija anini chire kasheli adambema na kayire jija ke kashe adambema puro abinanke beslamiya chogomi firisuhu sallallahu alaihi wasallam chiden ka korto alaka tamna kishibaka wa kaunuhu yatahammal an yuhajja bi kalimati inda Allah wadihu min nasl hadisi li sababayn aw ni chiden ko wa kaunuhu ni chiden kera yatahammalu ni aya adoni da yereka an yuhajja bi kalimati inda Allah wadihu ko alebe ewa fuja ke alebe sharia ke ni la ilaha illa ka kuma ala fe min o jelendo min nasl hadisa yereka kolokono kideni ewa masula min takaya bila yereka ko abu talib kan la ilaha illallah fo ko anu o kuma ke sharia ayirema na beshika ala deli abu talib ye kideni min kuma min bila yereka ko be ninta lagara o jelendo hadisan nasula li sababainu awa kiden fana yen nin doni da ayire kunka munna kabila yire ka ko abu talib kallahi la fodoro anan nin ke fujaye ayire ma ubi anan nin ke sereye pour abese kala delay togumi lagara na be do arjanna na be kisi tasmama kiden nin doni da yire ka munna sababu fula folo al qarabatu bali masurnya mimbe ani abu talibi ni nyogonche ثاني فلنا لما أسدى للرسول والإسلام من المعروف فلنا أبو طالب نما يمنك تشيدن إسلامي أي نما يمنك تشيدن يعني إسلامي نكف لدلو نتشيدن نكما دوني دوا يركا نا ين مسؤولة دونيتا كفلا فلو بالي مسؤولية من بعد أن أبو طالب فلنا أبو طالب
ewa demelin min ke cide na ni islamiya yen nyuma min ke cide nyere ani islamiya fa huwa ala haja maskur abu talibi bettanu ninka aye ewa nyuma yam min ke cide nya aye demelin min ke cide nya ka islamiya demelin ni nyuma yam min ke ka islamiya segre aye demel min ta ka islamiya segre abe barikadan ninna wa in kana ala kufurini harinna ya suraba ka kafiriya kan ma'aduru ajunubu todo junubu bala wa fi nari abe tasuma fana kono nona tabe ana ka kafira na ka junubu na ka tasuma doni ayen nyuma yamin koni ke cidenye ka nyuma yamin ke islamiya abe barikada oka umi munasarata abi talibi abe abu talibi ka demelin wala ya ciden demelin mununke annahu hajara qaumahu min ajal مؤددات النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته أبو طالب يا كم مغو تيجي نغنيا أيا يريد تيجي كبوا كم مغو لا تيدن سنبنتيالي كوسو أني تيدن دملي كوسو وكان يولين على الملأ صدقه أبو طالب تنبا بانجي جما بكونكا قريش كم مغو بونو كجما بكونكا أتنبا تيدن كتشنيا تيجي بانجي جما كونكا ويقول قشائد في ذلك ويمدوه أبو طالب تنبه بيتون فو أوكا نابي تشيدين تنو ويصبر على أجا من أجله أبو طالب تنبه سبالي تورا وكرو تشيدين كسو وهذا جدير ننككا أن يحرص على هدايته ننككا مغوكا كورتو كتاكا كندما ننككا مغوكا ننكندا كنو أي جويرو منونكي aya kan mu wotige nyonya munna uye lambari go minda ciden kan ka ciden bila ewa tamaro tu do be makka ka ciden na kan mu do okono ko ewa quraish be ku tige nyonya mu kana balo duma mu kana hinna wala hari mu kanu demuso duma ka ciden ni akabal masur munum ba nufu ko bila tamaro tu kono sansa ba nyona quraish be ku tige la abu talib farla ciden ka tamaro tu kono ka tora in ku ciden koso ka munya ko aye tora baude ta ciden kama ka sabala akoro dondola maka kafiru ye farala nyogon ka kana Abu Talib fe u koy bali make den wala mo sima tora do ka kabila kono ka Muhammadu bo awale na ya soro abe ko min nan na folo ko de bala ambe nafolo fara nyogon ka quraish be nafolo fara nyogon ka dama be ke quraish be kan nafolo tige aben nin ko min ka dabila na ya sur muso ko de bala aka quraish ka muso laje muso min kada ye o be ta ka dama na ya suro abe ko min na fana ewa ni ewa fa de bala fana jinna shaytane de ba nufe anna wori fara nyogon ka furake akan nin ko suku dabila so fale tew Abu Talibi be ewa Abu Talibi ko ewa ako ewa mbali make denke ako ima ikamugo ka kuma me ne segena ciden ko niye tile jige ka don tege nin ko minine bala koyi aka dina be sanfila soro ka korota ka dina be sanfila soro ube ne ka sapun koro ndabila Abu Talib ya do ciden ka koba ka sobela ataka dina to foye kama akom binanke de akom embalima ke de ako tay ka kola ne fanati labila fonnin don na dugu jukoro domi atera o chokola fana akafiri lama ya ciden deme harana ka kafira na ka jurubu na ka tasuma doni akanka barkadan ninka asabali la tora kura ya ka mugo tige nyogonya ciden kama ka tora wuta ciden kama donc o kaka ciden ka kanu o kakanda lakin al-amru bi yadi muqallibil qulub me ko masammin beddi sukun yele mako bale de bolo ko te mo bolo ko bale de bolo kama fil hadith kum nana hadisala chugumi inna quluba bani adama kulluha bayna usba'aini min asabi rahman ka qalbi wahidi hada madana na hadisa salin kono ciden ko hada madum beka dusukun
ku ube alaka bolon koni fula de ni nyogonche komi dusukun kele na yusarrifuhu haisu yasa abayel ma chogo min kadai hada madem de ka dusukun ube alaka bolon koni fula de ni nyogonche komi mogo kelen ka dusukun abayel ma chogo min kadai summa qala sallallahu alaihi wasallam fi nafsi alhadith وكوفي تشيدن كو حديث كلينا اللهم مصرف القلوب أكنت قال مسمى بد سكون يلما صرف قلوبنا على تاتك أن سكون يلما كابليك باتوكا donc mbalimo nindina kanka demen ninta hudi kanka demen kafir de fulene aya demen bulo seminu ko anaka kafiriya an kanka barika daka har anaka jinguna kata suma donni anaka kafiriya fana mo min yenni barake islamiyani tawhidiya akaka mo ka kanuni ka kanda me ko be ala de boro alama kanda me una tabe alama lankolontoy an ko tuma nasara kafiriya ka abbasu ye cide nyininka ako abu talib ye jolin min kiye kayere jijam min kaye fenna faywa ciden ko ho laula ana lakana fi darkil asfal min an-nar ako ayenne kaddemelin min ke notunte abu talib tumbe ke jahannaba dembe duguma ma yin kaddemelin min ke o kera sababu yomal qiyamah do de ala deli ala ka jahannaba so fekeya abeke jahannaba so de la ba fo dahadai jahannaba so imba soro alikaba kuru furadela akungolo sembe be uli sanfe donc ambe ala dali ni nye kafiri ayet tawhid deme ka sunna deme aka ko kerate ni silamani mu'mini min niya ni dina deme du السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه السادسة ورنا الرد على من جام إسلام عبد المطلب وأسلافه نيني أرد يمغوكا مغمون يغلون فو كو عبد المطلب كو أسلاميرا أني مغمون تمنا عبد المطلب كو أولو سلاميرا مغمون يوكما فو ني حديثة بأردوك أولوكا بالدليل قولهما حديثة بأردوك كجغدي minye abu jahali ani abdullah ibn umayya uflaka kuma atarghabu am millati abdul muntalib uflaka abu talib masaf iba fi kabba abdul muntalib ka dina mawa al muntalib ka dina munye kafiriya ani bodi bato hina amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqulu la ilaha illallah tumami chide abu talib nya mariya ko akafu la ilaha illallah abu jahali ani abdullah ibn umayya kama الترغب عن ملة عبد المطلب دونك يايرا عبد المطلب ما سلاميا أشارك كافر عليك فدل على أن ملة عبد المطلب الكفر والشرك دونك نية دليل يرانا كو عبد المطلب كدينا يكافر عليه عن الشرك منون كو عبد المطلب نمنون تمنا نيه قريش كافر لكو سلاميرا نمبي أردوكو كو تشيناتولا وفي الحديث رد على من قال بإسلام أبي طالب ونبوته كما تجامه الرافضة رد بحديثين نفنا مغمنك أبو طالب إسلام يرى أو نبوته وبي مغمنك أبو طالب النبي نمده كما تجامه الرافضة كم الرافضة وبافو تقومي comme arafida u bagalon fo cogomi ko abu talib yenna bi nyuma ube abu talib islamiyara nimbe araduku ka qabbahumullah ala kuciya lian akhira ma qala parce que abu talib ka kuma laba min fo ka kuma fota kuma laba kera jumaye huwa ala millati abdul muntalib ko alebi abdul muntalib ka dina de abu talib ka kuma laban kera ode wa aba an yaqula la ilaha illa allah abanna kafo ko la ilaha illa allah donc munum ba fo ko abu talib islami rangalo ani munum ba fo ko abu talib yeke nabi nyuma yere de ngalo ko mi rafida u de ben ngalo sugu fo السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. السابعة
ولو فلنا كونه صلى الله عليه وسلم تيدي تيلي استغفر له فلم يغفر له بل إنه هي عن ذلك تيدي يافدلك أبو طالب على ما يافاما بل على يتيدي بلقوا كان يافدلك سابية كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس أن يجيب الله دعاءه تيدن دي مغمي ni akasuru alaka kadwa wujabi kateme beka woye tiden de wama jalika kafaroka aqtadatu hikmatullah alaka kiru alaka kodona ka kiru yaira alla yujiba du'aahu li ammi abi talib alaika hikima yaira akana ciden ka duwawu jaabi abinan kenye ciden de ka duwawu ni jaabi ka suru ka time diya be mo beka mais alaka latige konona la akalla tige yaira kana ciden ka duwawu jaabi abu talib ye li anna al amra bi yadillah la bi yadi rasul wala ghayrihi parce que ko be ala de bolo ko te ciden bolo ko te ciden tan bolo ko be ala de bolo qala ta'ala ko inna li amra kullahu lillah ala ko cidema surata ali imran kuna fuye ko beye ala de tay ko te damfe bolo wa qala ta'ala ko wa ilayhi yurja'u al amru kulluhu ala ko bebe sagikata ala de ma laysa li ahadi tasarrufu fi hada al kawni illa rabbul kawni ni jiya min fule ni nyamo site sika fuyi de kala fo ni jiya yere tigite be fenke jiya la mo siro mo site sika fen woreke jiya kono nin ko mun ambe nin ko mun la men jiya min kono mo site sika fuyi ka kono fo jiya yere tigi wa kaja ummuhu sallallahu alaihi wasallam lam yu'azzin lahu fil istighfar laha abo chogo kerende la ciden de la ka ɲini ala fɛ ko a ka yafa deli a ba fana ye ci ala ma jɛnda ma ciden de la ka ɲini ala fɛ a ka yafa deli kɛ a ba fana ye ala ma jɛnda ma fa dalla nin ye dalila yiranna ala anna ahlal kufri laysu ahlan lil maghfirati bi ayyi hali nin ya yiranna ko kafiru te yanfa dunke ala ka junubu yafa dunke te kafiru ye nu kɛra cogo cogo ولا يجاب لنا فيهم او هر نمغم يا فدلك كافر فنا لا تجاب على تك يا فدل من ايكوي ولا يحل دعاء لهم او اتدغ فنا انك دعاء كافر يفنا اتدغ فنا انك دعاء ولا يحل دعاء لهم بالمغفرة والرحمة او اتدغ موكا دعاء كافر يفنا ko ala ka junubu yafa ko be ala ka nema wote daga wa inna ma yudu allahum bil hidayati wa hum ahya kafiru nu be nyana ma yala ambe do ku ye ala ku kandade men nu sara do te ku ye ande lakka ninni kali jabi sungalo la ninni kali nana ma sungalo derisul labanna ko mo do de ani ewa nasara do de be sigi nyoya la u ba fuma ko chrétien ko kafiri de do bo comme chrétien tumba le chrétien ko kafiri do asigi nyogo do ko ayale bonya kosobe abe nyuma ya kaye kosobe ko chrétien nana ka bara nyuma ni nyuma ya doke ale ko ayeddo ke chrétien nye ko do ko ayi kafiri do yete do kaye ne junubu ya fa yete do kaye ko ala ka hinna la de ko do fana ko ayi na sara da ita suka doka ye me anyana ma ya be suka doka anyini kali na anyu jabi an ko kafiri asarawo abenyana ma ya lawo ate daga ika doka ye min nyana ma ya tai sosoli na lo la doni ke bawo do bolo doko ni kafiri be nyana ma ya la ko be suka doka ye ewa ala be suka nema chokomi doko ayi kafiri ka to hari nyana ma yala ibe suka duwa kare kandade ni kandade me kana duwa kare ni junubu yafa ani nemaliye an ku ufulala mun ko hari kafiri ka to aka nyana ma yala nimbala be nyana ma yala te daga ka duwa kare ni junubu yafa ye
ate daga ka junub ka ni nema e ibe se ka do ka ala ka kandan ko de ka kene munna an ko hadisa sahalen nana yahudaw tumbe na ciden ka sigi yorola akabaro yoro ciden ka sigi yoro yahudaw tumbe na sigi ya ku yere tiso ubafu alhamdulillah puru ciden ka fuma yare hamkallahu parce que ciden ka do be jabi min nu tisro nu ko alhamdulillah ciden ba fo yahdikumullah wa yusilhu balakum atunta fo alaka ya fauma atunta fo alaka unema ciden tumba fo ya alaka ukanda alaka kalla halawnya donc ni kafir ko ni tsara ka do ke ni dunubu ya fa ni nema li bebbe nembo ko ya haramu ya so solen nana de na be nyana mela wakati mide anka kuma salenya de ni kafiri na be nyana mela be duwa kai ala ba kanda chogo mi kala halanye me te duwa kai ni junubu ya fa te duwa kai ni nema e ibnu usaymin rahimahullah afule ko ode foya afule ke ode foya masailan nunun kono wala yuhillu lahu du'a lahu bil maghfirati wa rahma wa inma yud'a lahu bil hidayati wa hum ahya'un ibe duwawu ke kafiri yere ka to nyanama yala ite duwawu ka yere ko alaka ka junubu yafa ite duwawu ka ko alaka nema de ibe duwawu ka yere na be nyanama la ibe duwawu ka yere alaba kanda chukumi الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان السابعة ولو فلنا سامنة شبنا مضرة أصحاب السوء على الإنسان نيم مغجوغو كتورا جنيغو كتورا هذا مدينكا نيم أويرانا جنيغو كتورا هذا مدينكا أويرانا المعنى أنه لولا هاجان رجلان لو ربما وفق أبو طالب إلى قبول ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من يناكو كم مغجون جنيغونيا تورا بهذا مدنكا أيو فوني جمعي parce que ni mogo fula tunte Abu Jahali ani Abdullah ibn Umayya ni min ke fula tunte atunkata alabe Abu Talibi ababe sabawa ma ciden yin min yira la tumba mina min yi la ilaha foliye lakinni haula wali yaju billah min nunu ambe ala tanganyina ala kankisi jakarahu na'arata li jahiliyatan awa uye Abu Talibi uya ahakili jigi jahiliya supporteria ni jahiliya folla fasali mimbe uya ahakili jigi ola ومضرة رفقاء السوء ليس قصة بشرك أو مين يجيجون جوجو كتورا وما كركر لنتني مشركيا درون ديره كفو مغم من مشركيا درو جيجون وجيجون يد بتورا كي جيجون جوجو تورا مادا مشركيا درو ماده ولكن في جميع سلوك الإنسان هذا مدين كدونيرو بده هلا مدين كلا هلا نكيد إيكا دونيرو بده جينيون جوجو تورا بيكا إيكا لا هلا بده لا مشركا يرو درون تده هذا مدين كسلوكو به جينيون جوجو تورا بيكا وقد صبح النبي صلى الله عليه وسلم جليس السوء بالنافق الكير parce que tide nye jينيون جوجو أيام مثاليا كفان فينا ده إما يحرق شيابك fanfinye na nema bo akoro ni fa abaki katasuma finye nema bo akoro imma anika finu jani au tajida minhu raihatin karihata ubina kasajugu soro innunna wa qala sallallahu alaihi wasallam fa abawahu yuwahidanihi au yunashiranihi au yumajisanihi shide nya ko denka kibarara ko den fulede hada made hadisa damina cidon ko mugo be wolo abe wolo silamiya de ka kullu mawludu yuladu la fitra ako demo de be wolo abe wolo dina nyumani silamiya nyumande be dusukun kono fabawahu yuhawidanihi me abange baga fulade bake yahudiyai aw yunashiranihi uga bange baga fulade bake nasarai aw yumajisanihi uga bange baga fulade bake majusiyai ni iden tayado yahudiya kalanna ne akera yahudiya jonya ke yahudiya
ede yake yahudiya bo hari na make yahudiya a farikolo be e ka silamiya kono me uya akunkolo sembe ko ka dusukun ko kan nyaga turu a kono farikolo de be islamaw cela me ka kunkolo sembe na ka dusukun be yahuda ni nasara bolo don ya ko ye e faade ya ko e wasilama den chama mbo to illa marahim rabbi illa marahim mo kelen munun be mo nyuma be ulu ye nin nasara kala in kala ka silamiyan na fa kono donc silama kafiru mase ko tromper parce que ala de be mo kanda min kanda ya jia o tigo be kanda o te se ka fentoro luma bali o tigo bu ka kala nyere de ke yere ka silamiya de fa ka silamiya de me silamiya den chaman de be nasaraw de riu ka kunkolo sembe be ko uyu ka dusukun be ko kan nyaga anu kan nogo ku kunkolo sembe fa u kan nogola ku dusukun fa u kan nogola o tigi o silama den chaman be a farikolo de be silamaw cela me dusukun taw bolo abe komi niye lemburu sogo ka jibe sama ka bola ka farafili uye o silama den sugu ke o chogo de la u farala manu farikolo de fulaw cela me dusukun te kunkolo sembe te uya ke yahudiya nasara utabo chogola majusiya utabo chogola ni yu ka kalan kala ka se degere do madro ikinkolo sembe kora i dusukun kora i farikolo de be silama ucela me utilala ela pew ni mo min fana donna majusiya kala na kera majusiya e fa min da nyaado majusiya kala na eda yake abange baga fulami bani fa aw munu nyaado majusiya kala na aw de yake majusiya na kunkolo sembe kora ana utase aw take kan yogon fam ni eye min fo silamiya la lebo kontere fo nasara kala ni majusiya kala ni yahudiya kala do wala se mogoma ni mogo min kera o degere la bange baga fula ciden ko awde nodo de wajalika lima bainahuma min as-subhati wal ikhtilat parce que munna ewa je nyogon jugu aba to nyogo tinya je nyogo nyam min nyakambe nyogo nyam min bani nyogon che o de ba to abi tinya wa kajalika uriyani nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanadi la basa bihi ako abo to ko ya ma fula ka bo ciden ma ni hadisa don bagaw yenni fo hadisa la iba soro hadisa kuma bala uba fo ninde ma shiqatu tamiridi shiqatu at-tamrid ka fo ni bana foliye ni hadisa tu kuru ya iba soro hadisa bana bala illa bala aku ya mafula kabun nabi ma bolo ni sanoye ako me bashite sanadu inna المرء على دين قليله فلينظر أحدكم من يقالل ciden ko hadama dem ibi ka teri ka dina de ka i ka teri ke ka jogo ye minye ko i ka jogo be ke ode ya wala ko adola ko len ka la jebe mo min ki teriye parce que mo kacha i teri jogo ye minye ka jogo be ke ode wala dola kelen ka la jebe mo min ke teriye o do i ko la jogo ka ke mo no mai fal muhimmu annahu yajibu ala al-insani al-aqil la nyene munye muhimu ye minye awajibra hadama de hakli maka an yufakkira fi ashabihi ikam miri katasi ka jenyola ikan ka mu'min ke jenyola miri katasi hal hum ashabu su'i yali ka jenyola ye mugo jugu de ba fali yabu adu anhum na yasuru jenyola jugu de do imabola awajible be hadama den kelenkele kay je ka jenyola jatemina miri ka tashi ki ka jenyogon jatemina ni jenyogon jugu de do ima boula li annahum asaddu ada min al jarabi parce que ulu de kateli ka contaminer kata mogoma kateme a jerbi bana sugu de do abe nyame mina na ye nyame kele mina doro ibe bo min kanama beta nyame werela akateli ni alakalla tige ka bo nyame dola kata nyame dola abe contaminer donna donc jenyogon jugu be contaminé kateme ni mbana sugu min fulenu na tumbe nyamo bina na be contaminé tele yala aw hum ashabu khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ikamire fana ube yali ka jenyogon hera mawde dowa mo nyumawde dowa no bu nyamara ni nyumaye ubu bali kabu ko juguma wa yaftahuna lahu abwab al khair nube hera udayele wiye
na ya soro i miri tasi na ya soro ka jenyogo ye nunu de fa alayhi bihim abima ikan nunu mina jenyogo ye donc ninye masaila seginna de ko wakati sera subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk